Kile kipindi chako njo hiki tena unasogelea kipindi chako cha baraza la wazee ambacho unakifata kila wakati kinakujia kutoka Bekeve Bana Jensa TV. Kipindi chako unakipata tena ambacho kinakuja kukunyoroshea alafu habari fulani fulani pia inakuja kukuonyesha na imiza wewe ambayo unakuwa kijana wa miaka 25. Kipindi kitachukua tu muda wa dakika 25 kama vile mnavyovijua, lakini saizi tunaenda kuzungumzia yani mambo matatu ama vichwa vya mazungumzo leo. Tutazungumzia alafu kuhusu katika leo Assemblée Générale ya Kinshasa, Bwana Constant Mutamba ama ministre wa justice wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema anatafuta kufuatilia kama vile sheria inakuwa ajili ya rushwa katika inchi yake ama ya Wakongomani. Tutaenda kuzungumza kidogo mambo ambayo yanakuwa ya baraza la wazee. Ukiona kama watoto kama vile wanakuwa na miaka 30 ama 13, wale ambao wanakuwa na 25, wale wanakuwa na 25 ans wa 30 ans wa 35 ans, njo wako wanatumika vizuri. Point ya nukta ya pili tutaongea ama tutasikiliza kidogo Bwana Ibrahim Traoré au president wa Burkina Faso, ambaye anaonesha watu weusi mahali pote wanakuwa duniani kama wanaendelea yani kutumikishwa kutokana na mabari fulani, na wao ndio wanaendelea kufanya tu kuonesha yani watu weusi wanaendelea wenyewe kuumizana na kufanya nini na kutumwa kusudi uharibishiane ama uharibishe Afrika yao. Ingalao ulitoka siku nyingi katika Afrika, acha iendelee, si ni uzuri wako. Hata kama uko mweusi, hapana semea Afrika mambo ambayo haujui. Ama sio ya kweli, hata kama ulipewa labda report, lakini ile report inawezekana kuwa mbaya. Inawezekana kuwa kweli pia, tena inawezekana kuwa mbaya. Ndio maana tunakuwa kama vile tunachambua kila kitu, lakini ikiwa uongo inafaa kujua namna ya kufanya. Alafu tutaendelea tena kuzungumuza kidogo ajili ya kifo. Tutaendelea kuzungumzia juu ya kifo cha aliyekuwa mmoja wa Twirwaneho. Wale ambao wanakuwa pia waasi wanatumikia pale mu milima ya Haut Plateau. Tutapima tena kuzungumzia kwa ajili ya hayo, sababu inafaa kwenda kindani na kuwaonya, sababu wanakuwa mpaka pale hawajajua nafasi wanakuwa. Nafasi wanasimamia na nafasi wanaenda, hawajue wako mchangapi. Ndio maana tutazungumzia tena hiyo habari kwa kindani. Basi acha tuingie katika kipindi chetu. Tunawaomba wale wote ambao wanatusikilizana kama sai dakika 15 kufanya nini? Kujikaza, kujiabone kwa chaîne yetu na kupartager ma emission zetu. Kuangalia na kulike itakuwa vizuri kusudi video zetu ziende vizuri salama. Utapata hii tu kwa pata yo fasi hapa. Baraza la wazee, kinachohimiza vijana kusikiliza na kuwaza na kuchukua uamuzi ulio wa uzao unaokuja. Vijana kusikiliza, kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja. Kipindi hiki utakipata
kwenye Bekele bana Jensa bana Khartoum bana Baghdad bana Nyawera TV. Kipindi chako hiki utakipata tu kwenye Bekele bana Jensa TV. Basi ufate vipindi vyetu pia uvipartage, uvilike. Pia tunaomba maonyo yako, na itakuwa vizuri sana kusudi tujue kama tunaendelea vizuri, tunaendelea vibaya, tutaendelea hivyo, na itakuwa sawa sawa kusudi kutupatia pia courage ya kuendelea ama nguvu za kuendelea. Basi fata vipindi vyako vya Baraza la Wazee. Basi kama vile tulivyokuambia, tunaenda kufanya habari yetu ya leo, pia tuweze kufanya ambayo inakuwa uchambuzi, na tunaanza na habari ya kwanza. Leo katika Assemblée Générale pale Kinshasa, Bwana Constant Mutamba amesema kama anataka kufuatilia mambo ya rushwa katika nchi yake, ambayo anakuwa ministre wa justice, ama anakuwa ya ministre wa justice Constant Mutamba. Basi fata kidogo anavyosema. Membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers élus légitimes de notre peuple. Je me présente par devers cette auguste assemblée pour présenter, en vue de sa réception ou récevabilité, le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, ainsi que du parquet national économique et financier y rattaché. Ce projet de texte, qui constitue en réalité une réforme majeure de notre système judiciaire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait inséré dans son programme de campagne la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Et cela a été repris dans le programme d'action du gouvernement tel que piloté et coordonné par son Excellence Madame la Première ministre. Ce projet de texte a donc été élaboré par un groupe d'experts, juristes, techniciens, par la suite adopté en commission des lois et par le Conseil des ministres. Ce projet de texte a pour base constitutionnelle l'article 149, alinéa 6 de notre Constitution, qui prévoit la possibilité pour une loi de créer des juridictions spécialisées en République démocratique du Congo. Et ce tribunal pénal économique alikuwa akisema ya kuwa ile anatafuta kufanya tribunal penal economique, yani ni wale watu ambao wanaendelea kufanya nini? Kuiba, yani mali, kupora mali ya mwingine, mali ya nchi. Na hiyo sio vizuri, sababu kuna watu ambao wanapashwa kupokea hiyo pesa kusudi wafanye kazi vizuri, kama vile walimu, kama vile wa polisi, kama vile yani inaendelea, lakini watu wanaendelea pia kuiba kama vile inaonekana. Lakini ni nafasi zote, lakini inafaa kupiganisha na kugombanisha kila siku. Basi watoto kama na wale ndio wamepata kukua wazalendo
wamepata kukuwa wazalendo wa vijana kama na wale, yani wazalendo ingalau waliambiwa na wazazi ama hapana, lakini walijitosha ndani kuwa wazalendo ama wa compatriote wakina wa Constant Mutamba. Coup de chapeau, yani hongera sana bwana minister. Bwana minister, hongera kabisa, endelesha kazi, yani wasi kupite pite yako. Upigane nao vile wale wachizi uwezi kama vile wa M23. Ndio uendelee kupigana vile, na itakuwa mzuri ajili ya nchi yako, nchi yangu, nchi yetu, sababu pale ndio tunajua kama huyu ni Mkongomani, huyu sio Mkongomani. Hapana unataka kuingia tu ujue nini utafanya, ujue utafanya namna gani. Tunaenda ku nukta yetu ya pili, tutaongea ajili ya mwingine mzalendo wa Afrika ambaye anaendelea kutetemesha wazungu, anatetemesha mapolitiki ile ambayo inakuwa politiki ya kukuja, yani na mtu mweusi ndugu yako njoo akuya kugandamiza, anatumiwa na wale ambao walianza ile mambo kutoka zamani. Njoo mkipindi chetu ambacho kilipita utakuta kama tuliongea kama koloni ambayo inakuwa koloni modernize ama intellectuel, manake ni koloni ambayo wale ambao walileta koloni, lakini kwa sababu siku hizi wanasema no, sisi hatuwezi fanya tena, hatuwezi kolonize tena, lakini wanataka kugeuza namna au mabana wanageuzaka namna ya kukolonize. Inakuwa sasa kwa wale weusi wa ndugu wetu ama wa Afrika wa ndugu yetu njoo wanakuwa tena wenye kutaka kuwapitia, maana wanawapitia ndani sababu ya nini? Ya kompleksi zao na kutafuta mambo mengi ambayo sio vizuri, ni ya kuua wenzao ama wa Afrika wa ndugu zao. Na wanawapitia ndani kusudi wafanye nini? Waendelee kufanya hiyo, inakuwa koloni lakini yenye ko modernize ambayo inakuwa koloni intellectuelle. Lakini sasa juu ya kuonesha kama Waafrika ni wa sauvage, wanaendelea kuwa wa sauvage, hawaone kama hata ni kuwavalisha hiyo kukuwa sauvage japokuwa haifai, wanaendelea na kuwa wa ndugu zao au Waafrika wenzao. Na ile itakuwa kama vile nchi ya Rwanda na watu wadogo wa province ya Sud Kivu na Nord Kivu, namna gani wanatatiza wa raia wa huku kwetu ku Sud Kivu na kule kwetu ku Nord Kivu. Sikiliza pia Traore. President Traore kwa hii interview yake walikuwa wakimuuliza kama ata mawasiliano gani anaendelea nayo na Risi. Anawaambia kama saizi wanakuwa kama vile wanachezea kwa game moja, sababu ya wale wa imperialiste ambao wanakuwa wanatatiza Afrika yetu. Njoo wale walisha kamata wa imperialiste, kwa sababu wale wa imperialiste wanatafuta wale wengine wa Afrika ambao watawavalisha hiyo kiimperialist, na njoo wanafanya hiyo kazi. Wakina wa kubwa wa Rwanda, wakina wa presidenti wa zamani wale wanagawia kwa mapouvoir, kama vile hata presidenti wa Rwanda vile miaka 35 37, na kwa miaka mingi sana. Yani munasikia kama nyi benye mulizaliwa, nyi watoto wa Kongomani wa miaka 25 mulizaliwa, hamuyazaliwa hata huyo presidenti wa Rwanda alikuwa president na alikuwa anatake Kongo kutoka zamani. Yani munapashwa kujua mengi ya kupita kuzidi mbele muzaliwe, na hiyo ni mzuri sababu itaendelesha kukua wa compatriote ama wazalendo. Itakuwa tu dakika 10 inabaki, lakini tunaenda kuwasikilizisha interview ya bwana Traore. Basi fata. D'accord. Monsieur le Président, et pourquoi a-t-il été important pour vous de répondre à l'invitation du président Poutine et de rejoindre la Russie dans ces célébrations? C'est important pour moi à plusieurs titres, parce que d'abord, c'est une invitation donc d'un pays ami,
La Russie et le Burkina Faso aujourd'hui sont en étroite collaboration. Notre coopération est assez stratégique, donc ce qui fait que nous devons venir donc, participer aux côtés donc, du peuple russe. Deuxième chose, c'est que dans cette même guerre, nos ancêtres aussi ont contribué à la libération de l'Europe dans cette guerre, à lutter contre le nazisme. Alikuwa akijibu kama ni ya muhimu kwa kuja kuhudhuria naye kwa hiyo sherehe ya urisi ya Risia, sababu hiyo sherehe ya Risi inaunganisha Afrika na Rusi, sababu pia wazee wa Afrika walikufa sana kwa kulibere sa vile Europa, na pia nao ndani ya Risi walifanya ile, kulikuwa pia wa Afrika ambao walienda kusaidia huko, na ilikuwa kama wao pia wanalilia hiyo siku, sababu ilikuwa siku ya machozi sana. Na pia kwa Afrika ama vile Burkina Faso pia wazee wao walikuwa kule. Basi fata ingine ulizo na jibu yake. Notamment, le peuple soviétique a contribué largement à vaincre le nazisme, et le Burkinabé, comme vous le dites bien, applique aujourd'hui les efforts pour lutter, pour éradiquer le terrorisme. Voyez-vous des similitudes entre nos deux peuples, et en quoi cela se manifeste-t-il plus concrètement? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans cette célébration, et il y a beaucoup de similitudes dans la lutte que nous menons actuellement. Regardez, le peuple soviétique a sacrifié près de 27 millions de vies pour avoir cette victoire.